Aruti wĩra a thibitarĩ ya Butere kaunti ya Kakamega matire marĩho mĩcaara ya mĩeri 6 na nĩkĩo matabanĩtie mũrũrũngano ũyũ mageri-inĩ ma gwĩtia thithino yao. Aruti wĩra aya nĩ arĩa marutaga mawĩra ma moko ta gũtheria na kũrugĩra arwaru makiorota thirikari ya gavana Wycliffe Oparanya nĩ ũndũ wa kũmarekereria. Tumedhalilishwa kimshahara, manake ni wengi ambao tumeweza kufanya kazi zaidi ya miezi 6 lakini hatujapata malipo, hatujui tutafanya nini, manake kila kukicha tukiamkia hapa Butere tutafanya kazi lakini hatuoni mshahara. Tunafanya kazi ya usafi. Asubuhi unarauka hapa kupanguza. Na ili hali ukirudi nyumbani huna chochote. Umetoka nyumbani unakuja hapa utafanya kazi na utafanya kazi njaa sababu hauna pesa ya kununua chakula. Pia hapa kukula ni ngumu. Sasa inabidi ufanye tu kazi na ufanye kazi njaa. Gũkĩrĩ maroiga maũndũ mao nĩ marũgamĩte marĩa mabatie gũthiĩ na mbere makĩrũgamĩrĩrwo nĩ mĩcaara. Sasa kama serikali haiwezi kunisaidia kupata mshahara, sijua watoto watakuwaje. Ninaambia watu ninafanya kazi na waoni matunda ya kazi. Kazi, furaha ya kazi ni pesa. Kulipa rent pia imekuwa ngumu. Unapata kwamba mtoto wako akiwa mgonjwa, wewe mwenyewe ukiwa mgonjwa, hakuna matibabu unapata kwa sababu unalipiwa NHIF na hiyo NHIF iko inactive. So mtoto wako hata akigonjeka unaenda tu kwa chemistry, unachukua tu only Panadol ya 10 bob, unatibu nayo mtoto. Magomete kwa ihinda rĩa thikũ 3 na maroiga makaya mao maga kũiguo megũthiĩ ona mbere na kũgoma. Kaunti ikuje ituongeleshe, at least ituarifu kama watatulipa mshahara zetu ya 6 months or no. Kama ni hivyo, kama hawatatulipa we shall go on with our strike. Rĩu thibitarĩ ũyũ ũgũikara ũtarĩ motungata mamwe ta kwaga gũtherio, kuona aruti wĩra aya moigĩte matikwenyenya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.